twongeye tubaha ikaze mwe mudukurikira. Aha ni None TV show. Ushobora kuba uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda, nawe mu mujyi wa Kigali turagusuhuje. Ushobora kuba uri diaspora, namwe twabasuhuje. Reka twongeye tubafate tubajyane ku kibuga cy'imirwano. Aha ndi Alex, tufite n'imboni zacu ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire mwabantu mwe, ibintu bikomeje kuba imiripuko, ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba, ibintu bikomeje kuzamba, aho umutwe wa M23 warashweho n'abataramenyekana nimba ari Wazalendo cyangwa FARDC. Impamvu bari gukeka mu mpande zombi nuko FARDC na Wazalendo ubu batari gucana uwaka, aribyo turaza kubagezaho nyuma. Ariko igice cy'iyambere turabagezaho ikuntu intambara ihagaze cyangwa kuntu ibintu bimeze hariya ku kibuga cy'imirwano. M23 yongeye kwihimura cyangwa kugaba ibitero kuri FARDC, aho yongeye kuzana imiripuko cyangwa kuzana ibikokora cyangwa ibikoko by'ibifaru, amasasu za machine gun. Abahungu barambaye barangajwe imbere no kwihimura ku mutwe wa FDLR cyangwa se FARDC, nubwo na Wazalendo uwo bahura nawe bamucekira. Gusa by'umwihariko reka tubagezeho intambara yacikiranyije cyangwa yahuje M23 na FARDC bakubiswe inshuro na M23, kuko M23 yabukereye irashaka kwihimura ku gitero yagabweho na FARDC, nubwo biri gukekwa ko ari Wazalendo. Ni igitero M23 igabye kuri FARDC nyuma yo kwihimura, dore ko n'uwabatera wese akeshi babiri ku mutwe wa FARDC. FARDC bakiye umuripuko w'amasasu, abenshi barapfuye abandi barakomeretse hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu byongeye kuzamba hari Isake, aho abantu benshi birukanse bava mu byabo, abandi barahunga. Ndagira ngo nkubwire, M23 ivuze ko igiye kwihimura hasi hejuru ikarwana n'umwanzi ahava akagera, nyuma yoko bakomeje kuvuga ko baharanira ubwigenge bwabo n'abaturage babo. Ni kubw'ibyo abantu benshi bakomeje gupfa, abandi bava mu byabo. Ibyo byose bikekwa ko babikorerwa n'insorasore zifashwa na FARDC. Ariko kubw'ibyo intambara zirakomeje hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Abantu babarirwa mu magana bahunze ingo zabo hafi ya hari kubera imirwano. Niko M23 ikomeje kotsa igitutu igihugu cya Kongo cyangwa igisirikare cya Kongo muri rusange, FARDC, ariko ni igihugu cya Kongo nyirizina, kuko ibyo basaba ntibabikora cyangwa se ntibabyumva. Kandi Kisekedi we akomeje ibikorwa byo kurwanya cyangwa gufasha imitwe yose itera inkunga FARDC mu buryo bwo gutsitsura M23, ariko byaranje byaragoranye. Kubw'ibyo reka nkufate kujyane ku kibuga cy'imirwano. Byatangiye M23 iterwa cyangwa icogwaho igisasu cyangwa ibisasu. Ibyo byose byakozwe n'abataramenyekana nimba ari Wazalendo cyangwa FARDC. M23 icyambere cyo nuko bizi ko uwakora cyangwa uwagira icyo akora byo wese biba bifitwemo uruhare cyangwa inyungu na FARDC. Ibyo M23 aho yagenda hose ibibizi, kuko nta wundi wapfa kurwanya M23 adafite inyungu cyangwa atigengeseye cyangwa atagendeye kuri FARDC na Kisekedi muri rusange. Ibintu byongeye kuba agaterera nzamba kanyina wa nzamba hariya mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye kuba bibi, niko M23 yongeye kuripura imiripuko y'ibisasu n'ibibombe. Ibintu byongeye kuba akasamutwe hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu byongeye gusubira irudubi, ariko ntago leta ya Kongo cyangwa FARDC baracika intege ngo bagire bemere gutsindwa, dore ko M23 yabaganjije mwabantu mwe. M23 yabahashije. Harandi mahirwe menshi bivugwa ko M23 birayorohereza ko yatsinda intambara mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Ibintu byongeye gukara hagati ya Wazalendo na
FARDC ari byo cyangwa imboni yacu itubwira ko ibintu bishobora gutuma M23 itsinda intambara. Bane bahasize ubuzima, abandi barakomereka. Masisi, Wazalendo na FARDC basumiranyemo mu mirwano ikaze yabahuje. Bane bahasize ubuzima. Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya 21 Mata 2024, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi mu gace ka Rubaya habereye ko bisubiranamo mu mirwano ikaze yahuje ingabo za leta ya Kongo FARDC n'insorasore za Wazalendo isanzwe ikorera mu kwaha kw'izi ngabo, maze basubiranamo nyirizina. Abagera kuri 4 barakomereka, maze 6 nabo barakomereka bikabije cyane. 4 bahasiga ubuzima. Ni imirwano kugeza ubu bitaramenyekana icyayiteye. Icyakora abatangabuhamya babibonye bavuze ko hashobora kuba habaye kutumvikana ubwo FARDC yajaga isantere ya Rubaya mu birindiro byayo gufata ibiryo, bivamo kurekura amasasu maze 4 barapfa, harimo umubyeyi n'umwana we w'imyaka 6. Muri Rubaya icyoba cyabaye cyinshi ku baturage, kuba cyose abaturage bakuka imitima. Uretse umutwe watanzwe w'abapfuye watangajwe ngo birashoboka ko hari n'abandi batamenyekanye ko baba bapfuye cyangwa bakomeretse. Ubuyobozi bwo muri iyi teritwari bwahise buhagera kugeza na n'ubu. Kugeza ubu bakaba bagikora iperereza ngo hamenyekane impamvu y'iri zina cyangwa y'iri bara, icyateye uko nuko byagenze. Ntabwo ari ubwa mbere FARDC na Wazalendo bakozanyaho, kuko bijya bikunda kubaho ko bitumvikana. Akenshi hakaba hakunze gupfa cyangwa bakunze gupfa ibiribwa n'ibindi bitandukanye. Kuri iki cyumweru kandi mu mujyi wa Goma hiriwe umwuka utari mwiza, kuko mu rugo rwahazwi nko kwa Munyantwari muri santere ya Birere harasiwe abantu 6 barimo n'umusore uzwi ku izina rya Zombi. Uyu Zombi n'aba bandi barashwe, aba bose ntibakiri mu mwuka w'abazima, bahasiga ubuzima nyine. Muri rusange barashwe n'umusirikare wa FARDC bivugwa ko yari yaganjwe n'abaturage igihe bari bamurakaje ku buryo bukomeye, mu buryo cyangwa abatanga buhamya bataramenyekana, bataravuga cyangwa ngo basobanure mu buryo bweruye. Ibitangazamakuru bitandukanye n'imboni yacu, igitangazamakuru rero kirimo Kivu Morning Post dukesha iyi nkuru, kimwe n'imboni zacu, ntacyo baradusobanurira kizima cyangwa ibintu baduha amakuru mazima. Turakomeza tubategurire amakuru ku buryo bwimbitse. Gusa ngo nyuma y'uko kurasa abaturage bahise basubira basamira uwo musirikare, baramukubita bamugira intere hafi kumuhitamo cyangwa kumuhitana cyangwa kumumaramo umwuka. Kugeza na n'ubu imirwano irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje gusubira iwabo wambeho, aho FARDC na Wazalendo bakomeje kwisubiranamo, niko M23 nayo ikomeje kugaba ibitero kuri FARDC nyuma y'uko M23 yakozwe mu jisho na FARDC babashoraho ibisasu kirimbuzi, nyuma y'uko M23 yari yanashoboye koko ku rwego rukomeye. Abantu benshi ati M23 iratsinzwe karabaye, ariko M23 yongeye kwihimura bitigeze bibagwa cyangwa bitigeze bivugwa. Ikubw'ibyo ashobora kuba ari amahire kuri M23. Urumva ibyo byose byabereye i Masisi mu gace ka Rubaya.
aho Wazalendo yongeye gukozanyaho na FARDC. FARDC niyo papa cyangwa ni wowe mama wa Wazalendo, nibo babatuje, nibo babahaye uniforme, nibo babahaye aho barwanira, aho barira, ariko urumva batangiye gukozanyaho, bishobora kuba ari amahire ku mutwe wa M23. Icyo gihe tubabwira ibi, intambara irakomeje hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kugaramba, ibintu bikomeje kuba bibi hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho abantu benshi bakomeje gupfa. Gusa turakomeza tubakurikiranire, tubategurire